Apsolutno, jer pazite, danas je Iran faktički saveznik Ruske federacije. Naravno da je Iran imao određenu ulogu u obezbeđivanju šaheda i drugih nekih stvari i tako dalje. I, kako da kažem, bio je na pomoći Ruskoj federaciji u snadbevanju određenim vrstama naoružanja. Vidjeli smo da su Rusi sa Korejom također potpisali ugovor strateškoj saradnji. Oni imaju taj dogovor sličan i sa Iranom. Vjerujem da se ide ka tome definitivno i vjerujem da je sadašnji predsjednik Irana uskladio sve svoje pozicije i dalje korake sa predsjednikom Putinom kao čovjekom od koga on očekuje, naravno, jedinstveni čovjek koji može da obezbedi neku zaštitu, bez obzira što on ima ovamo front, ali zna se da je Rusija neko koja ima jedan od najvećih uticaja, bez obzira na situaciju u Ukrajini, i u tom smislu mislim da je Iran i prinuđeni saradnik, odnosno situacija je prinudila jedna i druge da budu saveznici, ali u principu odnos Rusije i Irana i mnogo godina unazad je bio također prijateljski i mislim da to nije nešto novo. Novo je samo sada situacija u kojoj se nalazi jedna druga država gdje ste imali Iran koji je nešto pomogao Rusiji, a sada je situacija takva da će Rusija morati da pomaže Iranu. Sad su interesantno obe u ratu. Je li to slučajno ili nije slučajno? Naravno da nije. Naravno da je to sve približavanje, znači, oko Rusije, rušenje cijelog tog istočnog bloka, a uvlačenje Iran u taj sukob jeste uvlačenje maltene cijelog sveta. Možda i ne, mnogi kažu, ali ja više gubim nadu jer vidim da taj islamski svet također nije jedinstven kao što smo mi to očekivali. I u tom smislu nešto imam određene sumnje. Međutim, oni su danas realno prinuđeni saveznici i danas će Rusija obezbeđivati nešto mnogo ozbiljnije za zaštitu Irana od onoga što je Iran davao Rusiji. A šta imamo u vidu? Imamo u vidu obezbeđivanje atomskih, odnosno nuklearnih objekata. Mislim da će to biti prioritet u njihovom razgovoru, jer je najveća opasnost da će izraelske snage udariti na nuklearne baze, odnosno fabrike gdje se proizvodi raznorazno vrste pripreme ili tehnologija za nuklearne bombe, i mislim da će tu da Rusija odigra ključnu ulogu, a time ona ne samo da spašava Iran, nego cijel svijet. Jer pazite, ako vi udarite na te nuklearne centre, pitanje šta može iza toga da izađe, gdje to može sve da završi i gdje to može na kraju da odvede. Da li će da neko u Iranu pritisne na određena dugmad i da poslije toga svi odu tamo gdje ne bi trebalo da se nalaze ljudi i u Izraelu i na cijelom tom istoku.